Ni habari ya kushangaza, habari ya kushangaza. Sasa wazalendo wanaingia Uvira, kila mtu alifurahi, kila mtu alifurahi. Habari ya kushangaza vrema. Sasa tunaikala mkioske ya amani, mkioske ya amani hapa Amani Ruvuma hapa kukabe. Kukabere kuna kuya soda iko na mtu mwenye anavala tenisi civil. Anafika anapiga masasi ku deja mule mkabere. Anashuka kidogo mule mkioske ya amani anaanza ipiga masasi. Tunaikala mule mie na amani, watu wawili tuko nakula chakula na iko na charge telefone. Anaanza piga masasi, anaanza tuambia tupane telefone, aseme ba M23 tupane telefone. Telefone zote huyo soda alinyang'anya. Sasa tunaona kihali inakuwa boga, hali inakuwa boga. Sirsela vraiment tunalalamika iske kubwa venye wanashimamia vraiment hii arme ba intervenir kome ingali mapema. Vraiment basituachililie, sini fwa bunaingia na bayakamata decision. Tunaona kihali itakuwa mubaya, ni soda mweusi sana iko hapa Kavimvira chini ya barabara pale kumakoteza Kabere konaenda napiga masasa, akikuta mtu iko na simu anapiga masasa na mwentimidata muua. Vraiment msaidie ngali mapema, mwenye anasikia mbio kama iko na nimero ya mtu mwenye taweza ita vraiment muite. Tulitoka pame, nilitoka pale kushida, nilikipiga ile mfiatu na vikanifatisha masasi. Mwenzetu niliacha iko na lalamika, mwenzetu amani, siyui nini kilitokea nyuma yangu. Habari hiyo niko hapa Kavimvira. Vraiment hiyo habari inashangaza. Sasa hii kila mtu iko na furaha, iske itakuwa tena furaha bakianza vya hivi. Vraiment hiyo mtusaidie sana. Merci.